Центр Ülemiste – самый большой и самый популярный у потребителей торговый центр Эстонии. Сообща с партнерами, мы постоянно ищем новые пути снижения воздействия своей деятельности на окружающую среду. Мы уделяем особое внимание качественному микроклимату помещений, который создает основу для хорошего самочувствия. Одним из примеров этой деятельности является сотрудничество между торговым центром Ülemiste и эстонским стартапом R8 Technologies, которое началось в конце 2020 года. Moodsates ärikinnisvarahoonetes on sisekliima tagamiseks kasutusel suured ja keerukad ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid, mis koosnevad tuhandetest komponentidest ja kümnetest tuhandetest andmepunktidest. Klassikaliselt juhib neid süsteeme inimene, aga tänapäeval ei ole sellist mahtu võimalik enam efektiivselt hallata ilma kaasaegse juhtimissüsteemita. Meie lahenduseks on R8 digitaalne operaator, mis kasutab arvutusjõudlust, et vähendada ärikinnisvaras CO2 emissiooni. Sarnaselt isesõitvale autole on meil isejuhtiv digitaalne operaator, mis jälgib ja seadistab süsteeme tagades võimalikult mugava sisekliima võimalikult väheste kuludega. Lisaks häälestamisele otsib operaator süsteemides tehnilisi probleeme ja kõrvalekaldeid ning edastab need ülesannetena tehnilisele hooldusmeeskonnale. R8-ga koostöö ehk siis automatiseeritud kliimareguleerimine Ülemiste keskuses toob meile kolm sellist positiivset aspekti. Üks on, et keskus vähendab oma CO2 jalajälge, mida me paiskame atmosfääri. Teine on, et me hoiame kokku enda oma omanike ja rentnike rahalisi ressursse. Kolmas ja mitte vähem tähtis asi on see, et me suudame pakkuda nüüd oma külastajatele palju meeldivamat klimaatilist keskkonda keskuses, sealhulgas ka temperatuuri, sealhulgas ka hapnikusisaldust õhus. Nii et üldiselt siuke tunnetuslik olemine keskuses peaks olema inimestel ja siin töötajatel, kes veedavad vahest siin ka 12 või rohkem tundi, oluliselt meeldivam kui oli enne. Главным приоритетом для нас является удовлетворенность посетителей Ülemiste. Этот график показывает, как с течением времени достигнутый хороший микроклимат в помещении продолжает улучшаться. Это прекрасный пример того, как можно улучшить микроклимат в помещении и в то же время добиться экономии. Результаты хорошо заметны уже сейчас. Однако, учитывая очень короткое время изучения алгоритмами здания, реальный потенциал экономии затрат на энергию еще намного выше.